Kako do posla na Tajlandu? Ukoliko imaš između 25 i 50 godina i razmišljaš ima da dam otkaz i da dođem na Tajland da radim bilo šta, sačekaj malo. Ovaj video je za tebe. Prva stvar koju naš čovjek zamisli je ta da ima da nađem posao u bar, da rentam skuteri, da radim u teretanu. Zaboravi na to. Tajland ima svoj zakon koji štiti svoje građane. Ako si stranac, po zakonu ne smeš da budeš konobar, ne smeš da budeš vozač, frizer, čak i građevinski radnik. Ta vrsta poslova je zakonom predviđena samo za Tajlanđane. Ako te slučajno uhvate u bar da radiš na crno, nema da ti prođe daj da počastim policajca. Ima da ideš u tajlandski pritvor, da platiš debelu kaznu, letiš prvim avionom kući koju ćeš ti da platiš i dobijaš crveni karton, to jest zabranu ulaska na Tajland 5 do 10 godina. Nije vredno toga. I sad naravno sledi pitanje, pa dobro, na koju foru onda mi možemo da radimo ovamo. Sad po meni, ovo što sam ja uspeo da provalim za godinu i nešto dana, to su 3 varijante. Prva, po meni najbolja, inženjeri, menadžeri, stručnjaci u fabrikama, odnosno firmama. Ovo je po meni stvarno najjača opcija. Ako si inženjer, menadžer, imaš veoma dobar skill za ono što se danas traži, ovamo te firme hoće. Oni će da ti daju work permit, radnu vizu, daju ti osiguranje i daju ti platu koja je dosta veća nego što ima većina Tajlanđana. Raspon je otprilike između 1.500 do 3.500 evra, ponekad ume da bude i više. Sa tim parama, iskreno, na Tajlandu možeš da živiš kao gospodin čovjek. Druga stvar je škola i predavanje stranog jezika, na primjer engleskog. To je najčešća priča za ljude koji dolaze sa Balkana ovdje. Ali, mora da vam kažem, pazite, zato što ovamo više ne prolazi ona fora znam engleski i sad ću da idem da predajem. Ne ba. Treba ti fakultetska diploma ili sertifikati kao što su TEFL i CELT. Plate za tu vrstu posla ovamo se kreću od 800, 1200 do 1500 evra. Nije previše, ali je sasvim dovoljno za lagodan i opušten život ovdje. I treća, sada veoma popularna, je digitalni nomad i rad preko interneta. Ako radiš za Amerikance, Nemce ili za neke naše firme preko neta, Tajland je smislio novu vizu koja se zove DTV viza. Platiš taksu, dokažeš da imaš novac na računu i da radiš online i miran si 5 narednih godina. Dobra stvar je što zarađuješ stranu platu, a trošiš na tajlandske cene. Sad, koliko ti para treba za start kad dođeš ovamo? Ovo retko ko govori, ali mislim da je vredno da se pomene. Nemoj da dolaziš bez dobre ušteđevine. Minimum 2 do 3.000 evra. Treba ti za depozit za stan, da kupiš ili rentaš skuter ili da ostaviš sa strane kako bi platio nekog drugog da te vozi. Treba ti za vizne takse i treba ti za prvih mjesec, dva da budeš miran. Ko dođe ovamo sa zadnjih 500 evra u džepu i misli da će ovamo nekako da se skrpi, taj se u 90% slučajeva vrati kući sa gorkim ukusom u ustima i bez prebijenog dinara ili evra. Sve u svemu, po meni, Tajland je raj na zemlji, ali nije obećana zemlja u kojoj kinta pada sa palme. Ako dođeš pametno, sa strukom i sa znanjem koju imaš, ovamo će da ti bude super. A ako kreneš na blef, poješće te tajlandski sistem. Sad pitanje, da li bi se ti usudio da spakuješ ceo svoj život u jedan kofer i da pređeš 10.000 km i da počneš novi život ovdje? Pišite mi u komentarima šta je to što vas koči da dođete ovamo ili koje su vam još neke dodatne informacije potrebne kako bi krenuli putem Tajlanda. Sad, bacite like,
subscribe i pošaljite video prijatelju ukoliko mislite da će ga ovaj video zanimati. A mi se svakako vidimo u narednom videu. Pozdrav!